ngoba uyakwazi ukuba yikho kubalulekile ukuthi uma sisemcimbini enjengaleyi silandele isintu sethu, sisibambe isintu sethu, sisithande isintu sethu, sisilondoloze isintu sethu. Yikho lokho esizama ukuthi sikwenze. Ziningi inhlanganiso abantu bakithi ezikhona phakathi kwethu lapha. Ngizabala ezimbalwa ngiyenzele ukuthi lo baba umdlala ababone abantu abaphakathi kwethu lapha. Ezinye inhlanganiso ngasaqambanga wakithi igama lethu hayi lami ngizakhumbuza ukuthi likhona. Ngizabiza ngizwe ukuthi labo babe khona yini. Singabe sibekhona yini abemzilikazi gathering UK. Sicela besukuma abantu bebabone kumbe beze phambili ngapha. Kungaba lula uma bengaza phambili ngapha. Sicela nibuye ngapha bathi abantu bebone abemzilikazi gathering. Ngoba siyazwelana ngezinhlanganiso. Sibuye sicele ngama apha bakithi ziyabuye izinhlanganiso. Sibuye sicele abesiphepha trust uma bekhona nabo lapha phakathi kwethu bebuye ngaphambili. Sibuye sicele izangoma ze-UK uma bekhona kodwa ke ngaba-teachers labo bebuye phambili. Sibuye sicele ivuselelo yamanguni. Ke ngamu-teachers umama lapha ube ekhona uMaMkonjeni. Ozabona uMaMkonjeni kumbe uMaMkonjeni ephandle siyamcela phakathi ngapha umama uMaMkonjeni. Siyamdinga. Sibuye njalo sicele inhlanganiso angazi besebekhona lapha abebuthwana uma bengakafiki abebuthwana ngabe khona libanyenyezele ukukhuluma ngesindebele. But if they are here, the Botswana people, may they come forward please. Botswana, are you here? Thank you. We welcome you. Ibutho lezinkanyezi siyabacela nabo phambili. Ikhona inhlanganiso ye-Bradford. Lingazi kumbe bakhona lapha uma bengakafiki kusho ukuthi bezafika. Nabo siyabahlonipha, siyazi ukuthi bakhona. Uma kule inhlanganiso engayibalanga ngicela ukuthi uze phambili ukuthi usiveze ukuthi ngubani ngoba kungatsho ukuthi awuqhakekanga ngingaba sengilibele. Ngabe khona inhlanganiso ubaba ukhona laphana siyacela baba phambili kukhangele la ukhangele. Sicela kuye phambili baba Mhlanga. Bengithi lizabuza uzabiza ubudala. Hayi ngoza bethula. Ubaba uMhlanga ngasikhumbuze ukubele inhlanganiso. Umele izimano ubaba uMhlanga. Inhlanganiso zinengi bakithi ngizibamba ezinye ngazi yazibala. Umele izimano. Zinhlanganiso zakithi zonke lezi bakithi ngingazi kumbe kulezinye izitshiyileyo. uMaMkonjeni sisamdinga usecathini. Zinhlanganiso zakithi, inhlanganiso zesizwe baba Mdladla. Ukukalanga bese ngikhohliwe ngoba ugogo ngesikhalangeni. Ibukalanga sebefikile yini kodwa basitshelile ukuthi bazaba khona lapha. Abebukalanga nabo abebukalanga. Siyabonga bakhona phakathi kwethu. Sibuye njalo silabathandazeli labafundisi ngingazi kube sebefikile. Uma abathandazeli labafundisi bekhona nabo siyabacela phambili. Baba Mdladla
nduna yesizwe nabo abantu bakho phambi kwakho lapha baba zinhlanganiso zakithi lezi esisebenza nazo sihlanganiso lingakhangela ngapha bakithi kubaba uMdladla inhlanganiso zakithi esisebenza nazo sisebenza ngokuhloniphana sisebenza ngokubambisana sisebenza ngothando la ngokudedelana. To our friends from Botswana, we recognize you. And we have Botswana people in our country. We are the same people. And feel at home here. And you are welcome. Siyabonga induna yesizwe ubaba uMdladla uzathola ithuba njengobaba wethu elapha uzakhuluma nani lonke uma esethola ithuba lokukhuluma. Kodwa wakathesi ke ingakahlali phansi ngicela ke ngishaye iculo kumbe singaqalisa lele bukalanga bukalanga diko kani wethu kalanga kani wethu bukalanga diko kani bukalanga diko kani wethu Yeah. When they are thinking of a song, singabuya ngesipese sichaya eyinye evelela kumzilikazi. Mzilikazi isifakelele iculo singakahlali phansi bakithi imfundo yethu lutshwana. Bakhona bemzilikazi abafakela iculo mele bafakela besacabanga singathi sibuye kuSiphepha Trust mama I can give us just one song, just for 1 minute. Dumela.